Pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo z vami delili resnično vznemirljivo in inovativno novo linijo izdelkov. Vaš današnji gost bo umetniški direktor Meet Stylinga Tomaž Turk. Pomagal vam bo spoznati Polmičar Clear, našo popolnoma novo kolekcijo za ljudi z občutljivostmi in tiste, ki si želijo preprost ter nežen režim nege las. To so inovativni izdelki, kakršnih na trgu še nismo videli. Komaj čakam, da to navdušenje deli z vami, sedaj pa predajam besedo Tomažu. Hvala, Tomaž, in dobrodošli vsi. Tukaj smo, da z vami delimo vse, kar morate vedeti o liniji Clear, in to v obliki kratkih videoposnetkov oziroma reelsov. Prvi video pojasnjuje, zakaj potrebujemo nego las prijazno do občutljivih in govori o rastočem povpraševanju na trgu. V drugem videu bo dermatologinja pojasnila, kaj pomeni prijazno do občutljivih in zakaj je to pomembno. Tretji video poudarja značilnosti in prednosti izdelkov. Četrti video pokriva prodajno strategijo in vsa vprašanja, ki jih lahko zastavite, da ugotovite, katere stranke so popolne za linijo Clear. Hej, smo v letu 2025 in v bistvu vsi se trudimo živeti bolj zdravo in okolju bolj prijazno. Enako velja za lastno kozmetiko, zato se zelo veselim nove linije Clear iz Polmičla. V Plaž salonu imamo veliko strank z alergijami in občutljivim lasiščem. Polmičar Clear vsebuje 10 sestavin ali manj, je brez dišav in barvil in dermatološko testirana. Tako lepo je slišati naše prijatelje in partnerje. Veliko ljudi ima občutljivost na dišave, barvila in druge sestavine. Ta pogovor imam vse pogosteje. Veliko mojih strank se izogiba dišavam, barvilom in drugim sestavinam, ki so občutljive. Vendar obstaja tudi veliko več priložnosti poleg ljudi z občutljivostmi. Mnogi ljudje preprosto cenijo izdelke, ki so nežni do kože in lasišča. Nekateri si želijo minimalističen pristop k negi. Pri tej kolekciji gre za transparentnost in preprostost. Vprašajmo strokovnjaka. I'm Jill Feetham. I'm a board-certified dermatologist. What does dermatologist testing mean? The participants apply the products to their skin under a patch, and it stays on their skin for 48 hours. The patch is then removed and evaluated by the board-certified dermatologist. So the dermatologist looks at it to make sure that there's not any irritation or an allergic contact dermatitis. This type of process is repeated over multiple exposures over a 4-week period. A lot of times, sensitive skin presents as an allergic contact or an irritant dermatitis. That type of skin could be swollen, it could even be a little blistery, it can be flaky and really itchy at times, almost like a really subtle poison ivy reaction. The Polmichal Clear products are both fragrance-free and dye-free and have less than 10 ingredients in them. It's important to note that unscented does not mean fragrance-free. Unscented actually has some really powerful chemicals in it that just take the fragrance out, but it's still not fragrance-free, and those of you who have sensitivities to fragrances can still get a rash from that. So if you are one who has sensitive skin, it's important for you to use products that are both fragrance-free and dye-free. For those of you out there who do have sensitivities to fragrances or dyes, Polmichal Clear might be a great product line for you. Wow, koliko sem se naučil, naprimer to, da so barvila in dišave dve stvari, na katere morajo ljudje z občutljivostmi pogosto paziti. Poleg barvil in dišav te zanima, kaj je še odličnega pri teh prozornih izdelkih? Vsak prozoren izdelek ima manj kot 10 sestavin. To bo res pomoč ljudem z občutljivostmi. Lahko bodo enostavno preleteli seznam sestavin, preverili, ali je na njem kaj, kar bi jih lahko motilo. Poglejmo te neverjetne izdelke v akciji. To je prva inovacija na trgu s popolnoma prozornimi formulami, ki so dermatološko testirane, brez dišav in barvil, ter narejene z manj kot 10 sestavinami. Evo, kaj sem opazil v prvi porabi linije Clear. Šampon se lepo speni in je prijeten za uporabo. Clear je resnično brez dišav. Dobesedno nima vonja. Nenavadna izkušnja je umivati lase stranki s šamponom in ne vohati ničesar. Formule so tudi popolnoma prozorne, kot voda. Vtis je zelo čist. To je prvič, da uporabljam prozoren balzam. Rezultat so škripajoči, čisti, mehki, negovani in sijoči lasje.
Preden nanesem izdelke za oblikovanje, lase razčešem z našim novim glavnikom Clear Detangler, ki prav tako prihaja na trg meseca oktobra. Ta serum je odličen pripravek za svinato gladko fen pričesko ali za dodajanje sijaja konicam. Super je za preprečevanje krepastih las in dodajanje leska. Stranke, ki obožujejo Super Skin serum, bodo navdušene tudi nad tem. Glazura za oblikovanje je izjemno lahka formula, ponovno se aktivira s toploto ali vodo za enostavno oblikovanje brez ponovnega nanosa. Poglejte te rezultate. Jasno je, da ti izdelki resnično delujejo. Veliko ste slišali o liniji Clear. Povzemimo 3 ključne stvari, ki jih morate vedeti. Dermatološko testirano, za občutljive, brez dišav in barvil, ter inovativne, transparentne formule z manj kot 10 sestavinami. Verjetno se sprašujete, katera izmed vseh teh odličnih možnosti je popolna izbira zame ali stranko. To je vaš klasičen vsakodnevni šampon in balzam za goste, ki si želijo hidracije in vlage. Potem imamo navdušence nad sestavinami, ki jim je mar za izvor izdelkov, embalažo, čudovite dišave. Tukaj bi morda ponudili linijo Clean Beauty. In potem je izbira jasna. Clear, to je popolna izbira za stranko, ki želi izdelek brez barvil, brez dišav, prozoren balzam, nekaj novega in inovativnega. Samo zastavite nekaj dobrih vprašanj in ugotovite, kateri izdelek Paul Mitchell je perfekt, popoln.